Bogečki, evo opet mene u rubrici Prvi dojam. Ovaj puta sam izabrao Syndicate koji je nedavno izašao. To je neki remake, ajmo ga tako nazvati, Bullfrogove strategije iz 1993. Onda je to bila ono izometrična strategija, znači gledali smo iz ptiče perspektive. Kontrolirali smo 4 agenta koje su mogli nadograđivati, pošto su bili cyborgi. I ono, borili su se razne kampanje za prevladavanje ekonomijom. Bila je igra ono vrlo zanimljiva, puno taktike i tako. Ovo se ne čini tako. Ovdje upravljamo direktno agentom, znači više je ono pucačina iz prvog lica. Moram priznati da mi se traileri to nisu previše dojmili. Nekak sam bio razočaran, ja sam ipak očekivao onaj stari Syndicate. Ali ono, neću naprijed kukati i prigovarati. Neko ono, ajmo u akciju, pravila su naravno opet ista, evo, pokrećem tajmera na 30 minuta. Nisam igrao uopće do sada, samo sam se poigrao sa opcijama koji uvijek. I pa da krenemo, ne, evo, tajmer na start. I idemo u new game. Ajmo na hard. I da vidimo. In the year 2017, the world's largest corporate merger leads to the creation of Eurocorp. The company is the first to spearhead the development of a biodigital implant, the DART chip. Fueled by adrenaline, its users experience unsurpassed connectivity with the dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few, an agent. Koliko smo sad ovdje vidjeli, većina ljudi ima nekakve čipove u glavi, na ono, gotovo da imaju internet u glavi i svi koji to nemaju, teoretski niti ne postoje, znači ne vrijede ništa, nula i ono, znači elita je ona koja ima čipove u glavi i mi smo naravno jedan od agenta koji radi za nekakvu tu tvrtku i tak kazna. Da, malo mi sad dugo očitava, nisam ovo uopće pokretao, ali dobro, bit će to, evo, bit će nešto od akcije. Pa da vidimo. Kako sam već rekao, ne očekivam baš previše, ali ono, možda se iznenadim. Ovo me podsjeća na Black Ops. Call of Duty. Roger that HQ, we'll begin wake-up procedure. Opa. Okay, it's time to wake up. Odličan početak za igru, odmah po njunji. Opa. Kaj, puš me zresetirao. Aha, butal sam se. Press most. Hey, are you in there? Initializing DART overlay. Sad se vjerojatno moramo oslobađati, tipkajući F. Lijepo izgleda ova koža, ovaj kostim. Kaj je odmah akcija?
A zašto mi ovo sve tu pokazuje? They're coming for you, Kilo. Inače ovo tu kaj svetli, to se niš ne da lutat, to je izgleda tu toliko da nam odvraća pozornost ili da pretrpani smo informacijama. Komande su standardne V, S, D, A. Press shift, moving to sprint, of course, standard. Može kakav gun ili neki. Svjetlosni efekti izgledaju prilično dobro. Ali nekak se čudno ponaša kod kretnje. Evo, razvalili smo vrata. Press control to crouch. Opa. A sad ga kao hakiram ili nešto. No, ovo sad nemam nikakav utjecaj, ovo je... I krepo sam. Dobrodošli u 1 sat sa krepavanjem u Syndicate-u. Malo je sve čudno, koncentrirao sam se previše na ovaj interfejs, na ove podatke. Access denied. Access open. Ok, ali zakaj on i dalje puca po meni ako je bio access open? Whatever, idemo. Detecting structural weakness. Recommend brute force. Press shift or moving to charge through door. Boom! Mesni jastuk, hehe. Da, ono nije mi niš, malo sam se stresao, idemo u akciju. A, evo je Gana. Treba pregledati svaki čošak, naravno. Kaj je to? New personal log, press up to view. A, tu vidimo vjerojatno i tu imamo neki skill tree. Da, naravno, mi smo cyborg pa ćemo se moći ovoga upgradeati i takve gluposti. Nema danas igra koja nema nekakve skill treeve i takve ovoga pizdarije. Esto the threats, weapons, tu je sad naravno log, možemo sve čitati. License pro bla bla bla, no nećemo se sad ni zamarati previše. Ali ono vidite, tu je taj infobank, vjerojatno u njemu su sve informacije potrebne da se udubimo malo u priču, vjerojatno i tak. To dok ću igrat sam za sebe, vjerojatno ću sve pročitati, a sad baš neću tratiti vremena na to. Da, inače sviđa mi se baš ovoga da se na pištolju vidi sve informacije, ono. Pošto imamo taj neki interfejs u glavi kao cyborg. Fora. Press Q to search for propaganda. Stalno skupljam nekakve podatke. Malo iritira ovo sve kaj svijetli okolo, ne znaš kaj moraš uzeti, kaj ne mreš, evo recimo ovo. Ne znaš da se to da lutat ili se ne da lutat, ono. Working against the future. To je sad ko fol neka propaganda tu. Eurocorp. Da li ja radim za Eurocorp ili protiv Eurocorp? Pitanje je to.
joined with city police to carry out a series of raids to tighten the noose around the murderer. Press who mouse was 3 to responsible exit. for the Diamond Hill bombing last month. Zake da ga ubijem, pa čovjek nije That ništa attack isto. claimed over 600 lives and caused damage to Eurocorp in excess of 120 million. Ispričavam se, ovo nije bilo potrebno, ali mislim Zake uopće ponudi to ono.